Mushana Production. Mama Takeita. Mama Takeita. Mama wacha naenda kwetu. Wana wanje musasire. Tikuzagarukira kuchikora abana banje musasire. Musasire mahura. Ngama mama wenchobere nonda kwetu. Musasire bana banje musasire. Atakagira mwachigambira mahura. Atakagira mwachigambira musasire. Abana banje. Kanda babu wano handi. Ibitaka bifa hivi bipereze bine byawe. Ibitaka bifa ukubireba. Ndagusta. Eki urashimanya? Eki urashimanya? Tiwachuhiriza. Kwenka wichiriza. Ebi
ibi turanaga kuriya tuzo mashemerwa kushe ikintu kibeje icyo kugira ngo uzo tera utine cyayine tera utine cyana kuyamba tera yaho turenda kugenda nawe hamekoro bakwemereze ngo Mr. Tera yaho hamwe n'umukazi wikemishe Nayanga. Wayanga Tureka tukaganira nk'abantu bakuzire. Yego. Wayikiza ngaruze mushaho. Tingwenda. Chini shwamo. Leta mukono. Leta mukono. Leta. Leta mukono. Nana kuragura. Utane. Kemigisha ko abakemigisha cara hampa. Leta no. Leta ruso. Kutera nyoko zaro kamuhenda kuzamanyanyago no kagakobagura. Abonchi no kuma mama witu. Mwija kuntere. Nyoko ino mushango. Mushango ki? Bagambira mushango. Nkoma konka. Kandi waramundi kuzana. Amateka negaza kuturamura se. Nyoko aino mushango weza. Akatera mukaka wanyu. Ari we nyina Zara. Yamukobagura amanyanya, yamucyo bitete ibyo yabinagamba wahinda no kumutema. Habwenje uryohiwe. Chairman, ebe wangambira Unama. Urabegambo nta mugoyi. Kemigisha. Owatera umwerere wahacaro no kemigisha. Oyiba moko yabandi no kemigisha. Eka kunteganisa terera. Chirina ngukure. Icyemani we cyarumanye. Waza kuronda umuntu we kitinisa urasinga yo hacaro. Bayina kuba ari cyamani. So ikiyagamba cona kine kuba kirakora ki? Kirarabamu. Iwe nsiba. Iwe nsiba. Ikinesho ngo ndateko kutwara. Iwe nkoma. Amateka negaza kuturamura sebo. Amateka negaza kuturamura. Ebyo wano ngambira habyona niza kubigamba meshaga amateka. Nkoma. Muze kuri mugaruka kuri mugeni. Mweroko. Akangwaza. Nako mukama. Mweroko muze kushitama. Kugira ubusinge abana banje. Mahura. We. Mugira ubusinge. Njogora. Nanya banjogaga? No. Mwanya gukwikiriza ikintu kikabaje? Bwenji. Ndatakwa kutwara. Aza kutunenga. Na kugira ngo uyikirize ngambira. Wa wikiriza umugoyi ngwihemu. Fayiro nge njosye ikintu kibe cyukiriza. Nayanga. Nabana toke nambarebere ni ngureberere. Okay. Kure. Gari ikineshonga. Ndazagaruka nkwereke. Ndaza kugaruka. Otafaye. Turaza kurebana. Ranga ki. Ndazagaruka turaza kurebana. Ndakubona. Eshaha yona. Ndaza kubabwira. Uranjoga?
Kemigisha Furikire kayi. Shamani, usibirota turumu bari kubayo kama nakuma n'amazima kandi umukama siwe. amina reverend nashimira ko kureba reverend Nanye nakizaho nitukora mukamasimba hati hariho umukazi obiye nakora bayineho umudara bakumweta nogamba ogwo wabere nakorera hampa wabe nakora Kemigisha Kemigisha mukamwana wa Kamashazi umuko mugenzi musinguzi muko mugenzi musinguzi abayinaho umudara mbwe namurabireho ahabwo kumuhumuriza amafuzi konka nashanga Furikire ona shirevera nanga kuwa wachikora je kwenka kontara mahiya Furikire tokwamanya wagira ngo woyenzire umudara ninga woyenzire fakazi Kemigisha nga nantakwenda umudara naninyenda omuntu obire nakora ha mudara fakazi mbwene efakazi abwo muringo go kujihumuriza hamwe n'amafuzi kandi ari kutura tindu kwamanya ndamanye yali takumanya hari nawe yafurukire tinda hamanya ndokubasa no kumanya kuba yafurukire ona shirevera nanga kuwa wachikora je kwenka kontara mahiya Furikire naniteka ngo bundu no hamanya apana buzima abo kuba nabanyetaga kubahikaho kubahumuriza abwe naku n'obusasi nkoko uri kumanya ifakazi n'amafuzi konka wabo tari kuhamanya ikine shonga biri byenka wa urenda mudara it's fine ni umwanya gwina mpako nkakafuru kakagenda sote nama yajire kare chairman kale bambe reveranda garuke yoki obusinge kale azugwa Furikire Furikire yego musigazi yego reveranda gayi ni gayi ndikuronje mukama simwe asimwe reveranda hashi oryo mucyareki amazima ndiyo mucyalomu oryo nkeyona kanta kumanya oryo mukristayo wanje ndiyo mukristayo wawe oryo woha oryo mboha amazima mukade wanje natura hayife umukikuru wawe nogo rya wayife kanasashi reveranda oryo mutabani reveranda ariho bundi gere yo kushabirayo konka kandi tine bunashangire nkashanga yo mukikuru wenka amazima iwe tinda kureba amazima kanaza wo mukataboni mwebare kubayo niwe bare kubayo hati nabaninda ba konka nkasigaho mukazi ari ayineho umudara bakumweta Kemigisha kandi kuniza nashanga umudara gushenyere atariho tukaba nomanya aha kuba Furikire kandi angisereza amazima afurukiro umuntu akunje inyuma waho rero hina hagire agire ukahamanya nonda nkurangire ati noza kugaruka go muhando gwaretwa no kora ikaho miso noza kusuma kora sume wandu ba uriyo no kumarayo
nokwezayo akasumo hariho akahanda kari kutora mu rutoke kari mukono gwa buryo mu rutoke mu rutoke mukono gwa buryo kakora atoremu akakahanda nikaza kusya aha muryango gwo gwenyine kare bambeho bari kare bambo sibe jorareje kare reverend kama gumeni we reverend uri kurangira wengi uri kumurangira cyangwa imishafu ki ati chairman umuntu yakubuza nobura kumurangira hakuza sebe kine cyaro cyanjye uri kumurangira wakubuza ngo nankarike arabiro sebe urugamba chairman ni kimangu ne cyaro cyawe iwozo buryo mwena wakubuza nakakafurukira akazuko niyo chairman ibyanyu natakubimanya kine kinanimanya urugamba kubasigaza batu bacara hano uri kuzaka nanizo ko mukatabona nkahi umukatabona garukayo Jeleje uri kugenda jeleje ukatujara kakunzora nyinshi byo kakumbwira bwira hano no kinwe ati yarusa kwenda niki twanga kwanje kiniki twanga kwanje ati yasa kwenda niki ndashitaka ikireyo yarabire nkahe reveranda yarabahi yara umuhanda gwa hareninga kutaramureba yo reba kugwena yarisha mazima samuriyo reveranda twakushemerwa munonga reveranda kama nakora amina nakushemerwa munonga yamuretera n'ibintu mukavera wenu kuko narigeraho ko nakuraganise ntiro murango mu kanisa kandi abakristaayo babasa kubasa kutunga ibintu bo babikoherereza abakristaayo abanyambabazi umugati harimo n'ibindi kandi n'umuceri n'akasenta ka reverand na shukari n'akasenta kilo zingahi reverand durugiro mu kanisa bane n'amasabuni bana be cyamagisa n'amazima mushambaniza ayi mukama ko reverand mukama ati nikiriza baramushambaniza yamuretera ibintu mukavera cyamagisa yarabira haduka uza kubaza yakurebira ibintu byayi mukavera esente zineze babasize kuteka akatemere kandi bakwereze fakazi hamwe n'amafu reverand ambe muteke hengaro mwe n'amafuzi mwakire
apana kigarukire mukama mwebaze mukama mbe n'umwatekera amaju mbe n'umwahereza mwene umugume ebyinje ni byiza kwija ebyinje ni byiza kwija Bwana Reveranda twatwikubi twasutine kintu aho wakushangira nashitome n'abana banjye twe twaturentunyamizi Reveranda mwebare munonga